Asante Mungu wetu ni kwa sababu. Akiaria hindi ya igongona ria kuhumbo thumbi kwa umwe wa ateti a kiama kia JAP, minista wa ugitiri wa thiini Joseph Nkaiseri augire ati kunyita mbaru kiama kia Jubilee, akiuga ati no kio kina utongoria wa ma na kihoto. 2017 sisi Kajiado County Jubilee ndani. Oho ni augire ati ona gutuika ta minista ndagirirwo ni kwaria uteti ena wiyathi wa kwiyaria ota mukenya ungi o wothe. Sheria iniruhusu niongee siasa, lakini ni haki yangu kusema bali mimi nataka, si ni kweli? Na mimi ninasema Jubilee 2017 Kajiado County. Kugi nakuo Senator wa Kwamuro Paul Njoroge ni athiete na mbere na kuhura aria maroiga ati munini wa President William Ruto niwe ugatuika president mwaka wa 2022. Ni areganite na miario ati arahuthirwo ni ateti angi kuhura munini wa president. Na aria makoretwo magiciria ati nie ndi no ndu ndi naguo wa kibinafsi wakona mundu gwitwo Ruto, macio ni maheni ma kirathi kia iguru. Nie ndikoretwo ndi no ndu personal na mundu gwitwo Ruto. Ngoretwo ngiaria uria ndiraigua ngoro yakwa yagirirwo gukorwo ikiheana muongozo ndiri umwe wa atongoria. Na ningi hindi yo 2022 andu aria makorwo meguku Kenya ino makigeria kuguide andu na maundu maria makorwo meku, Ngai atuiga muoyo kana ajiga muoyo, ninjui ngakorwo ndiri umwe wa aria makorwo makirorwo iguru ta mutongoria nigetha tuhote kuheana direction. Na ingia kuheana direction haha hindi ria gucoke guthuke andu ni magarigagwo niki twekaga na niki twarega kuhe andu direction ya uhoro wa uria kungiuka guthukane. Njoroge akoretwo akirigana na Reitana ati aikia akura a Central Kenya magaikiria munini wa President William Ruto kura mwaka wa 2022.